Na kuni kwithiritwe na kithikiro giki nene nturene ya Muthara mathikone jantu murume umuro kwirikana kuragwa ni antu bakumenyekana karini bono bethiritwe bakiorota kiara kiao kiri chibo wa itura riu bakiuga niwe withiritwe akigwatanira na maramari baria bakwithirwo bakithiuruka na kuangaikia akari. Ikiaona kwithikira kiria kari na aturi bakaongo Rwanda rwa Muthara tigania isti igita ria kurukia Franklin Laichena urakwirikana araurairwo imaitha ya kumenyeka bakiwa makarika ya yayetite na mbere utema ntame Rwanda ru itara renge atwathikire antu banana thai bange na bange tukuthika na kwena bange bakwite nyendene tigania west nara aurairwo echo. Hii location yangu imekuwa kama cemetery, imekuwa kama makaburini, kwa sababu kila wakati ni masisi ya watu ambaye vijana machachari wameuawa na wakora, na sidhani kama kuna siku mkora ameitiwa ndani. Hakuna mtu tunasema asinunue shamba, tumekubalia ama atoke wapi ni Mkenya, sawa. Lakini nje unaua yule amekuta, unataka kuishi peke yako. Seria eke tumairwa na amwe na nange kare otumirwa kana natia no ntoke ya kwithira area imwe ng'ombe ike ya unkuma kithakene kya muntu ike ya kwithira ng'ombe ikare mundo muntu ibunduki niyo ire yakia na atwe ko kwetu ng'ombe ike ya unkuma mundene o muntu imumone twitakia tukaripoti katwende ile mwanya na ndenda bumbira muntu auraite muntu na antu bawe bauraite muntu na ino chamba renge bwa kurathonge kinyora atathikwa bumbire muntu imbia inabyo nonto te muntu okira sheria mbua nuwe sheria. Kithure ni Mumeru, Koome ni Mumeru ambaye ni ING. Kwani sisi wakati tunakuwa na ING na tunakuwa na Minister of State wa security ndio tunaumia. Kuringana na bamwe bakari ibaitete na mbere kumakwa imaitha ya bakiolontera bamwe ba Meru kiara nontu bwakira bakuiba kwithulira maitha siri ciao. Tukarinde akesha tukibanga manto ya manto ya na mama atare atero manto uandigira thimu kuri Alamisi ambira bwana Philip ni tonto kubango umbangai unga kweto ata iyo ni tonto kubanga na windi muntu murungu kirete murungu twere amindene kwa Kenya na Kenya weta asocia tuchecha toku mbangamisha apana autaweza na utakoma mama andikire thimu saindi 10 na thimu ichio nthe ambira utakoma rimwe ya ile ya thatu mwanga maite 10 nkuruki kuringana na bamwe batongeria baraba ukaimathikone ya mbona ng'ombe ya watu watigani ikiibiwa haikuji pande ya Murere ienda Mikindori. Kila wakati ng'ombe inaibiwa inavuka mpaka ya Isiolo inae. Nikisema gavana wa Isiolo wako na ukora na watu wake takuwa nimekosea. Nikisema gavana wa Kisile County siko chini yako na ukora na watu wake takuwa nimekosea. Kwa hivyo nataka niambie Mheshimiwa Ruto, wewe President Ruto na pamoja na Kendreke, wewe si wa ng'ombe wako mbali, uliseni gavana wa Isiolo watu wake wanapeleka ng'ombe za Mutiania wapi? Uliseni watu wakule Marisabit ng'ombe ikiibiwa inaenda wa? Wakati Kithure Kindiki alikuwa Igembe, alisema bunduki zimepeanwa. Sile zilipeanwa kwetu, zilipewa nani? Amwe nabo ibaithukirite akoroba Njoni Ncheke nontu bwakira bakuiba bateaneletie baibaromba balwa mekanyene kauga kurwira no karia intobia kariba Mumeru muno Rwanda ro barabatiumanirite okaria ithaka amwe na intobinge biao itara Njuri yetu karakia itwethaira nthaka cietu igaritie ntura cietu atha ine atakwa karire antu betu baukua Njoni Ncheke akuribu batiwicie lewo bure akurubu ena inya na bure akurubu mbekia kuthikirika antu bara batonyetio maithabu bokori na baukumere Turukana Chomale na Borona batonyetwe ni machibo kambari uma eruare ture kwe muka muborona aretetwa ao na ichibo muretete ukia kwethira machibo na machabuchibo ya tumete Njuri batauma ukethira iba umete butachoka nabo iba kolokera bakiwa onde laure mindi ndakolokera ng'ambe Muthara iywa ibo kwatanira oni botecha ngabinjo riere ya ketha imuntu na kirauni kiawe ne yaro amembere Njuri au woni ndre chibo miake undatha
uketha ndagulugira ngambe erichandi iraiwa ndokara boke meruke kwita atia muntu wetwa Adan Mamo angiravete miunda anjurie kiawete kanda longore miunda eno kaka nchenje chiore antu baranda ni mama achunete batechokerwa bachokerwa ende na bori bunjuri nimbi bioto mecha moi na laibuka bare tanto gona bukiona ni babu njuri boto matura wa boke aguikunya na kaloi go katiere kamwe angukira muthare watethuka na bwekira riera kwa twiko te muntu koro endiria mukethaka muborona kana muchumare kethaka ki wethera tukaura ukia kwethera no etere pio wewe mukoronjori na njori era wakekarakia mwerea twaura nabwe inkoromba kukaombekana mpawe kiatho kia nchumaine kia koroba njori yencheke urai na kio kia muthara ito tamanie samoya wala nyiro toye na ngarama chieto toye na inya yeto na bia kurabi yeto oni nani nge andro amerete thirikari totemeturo antoa nkiripotera Wero TV kuma Tiania Mbita wa Mukiri wa